nhớ rồi trồng cái gì nữa này bột to mù giờ để trả nó chế bài nó li ở bên sông mòn này đã có là chế nó spring nó thà này lo giống mồm to rồi nè này bột to mà có thể biết số lượng số tuổi mà taเลยอ่ะนี่หมูคอยลีเอาสมองหล่อซะยงมาในสีจะนอนซะหน่อยฮะจะนอนซะหน่อยฮะจะนอนจะ I'm sure you all everybody more นะฮะเป็นส่วนสุดตัวเจนนึงยิ่งมั่วจะนอนยังหัวเจนนะฮะจะนอนจะ is car dryer sheet โอเคจะนอนจะในชุดจุกก้าในหม้อนี่เนาะจะคุณเยอะชุดจุกก้าซะหน่อยฮะนี่มันจะนอนตู้เด้นะฮะ so นี่มันจะนอนตู้เด้วิวันตู้แต่จะกุ้งสดเนี่ยวันตู้เด้ไม่นะ I don't have buckets so I have to carry a milk gallon milk วันตู้เด้ไม่นะทีนี้ปอดจอตรงนี้นะโอเคจอยงเราล็อกคุกเคิร์นะนี่มันจะถั่วซะหน่อยฮะแล้วถั่วซะจะได้ come up very easy okay seeนี่就是白打了，OK。ก็จะตาเชื่อชัวก็มาชัวซึ่งนี่ปอดตาเลยนะก็มาชัวตาเลยเนาะ with the dry sheet OK จอมเต้าเรียกคนเยอะซะหน่อยเรียกชุดชุดกายเรียกคนเยอะซะหน่อยนี่มาชัวตาเย่มาชัวตาทีนี้มาเลยอ่ะมาอีกแต่จะพอละซ้อซะ OK so นักแค่แม่นั่นนี่นะ OK so cho giống qua nên mù in nhọn đủ lại dùng lon lon to nó to trên này cho giống này so dryer sheet cho chữ cá đau chữ cá rất con giờ này cho xóa thế này so quan sát khả năng sao mà xử lý cái gì lúc đại yên nó bảo giờ dùng lọ đây nó này lọ khúc khởi đại yên lúc không một tăng nữa cho của mà mà sau này sao thế mà nó sổ chúng nó sao chúng nó lọt ta lại ní từ cả mà nên tao muốn đâu là đâu chọn để đâu khó cho sau còn nó bao sao ok nó sổ đan sao sổ mình kia là thao chỉ nên mà mỗi đèn tao khó nàyจะพอขวานเลยจะเราซ้อนนะคือมันสดตาจริงแล้วหนึ่งคุกลงมาใช่นี่มันจะพอขวานนะจะเราซ้อนมาซะหน่อยso voila เราตาเลยนะเหรอ you don't even have to let it sit มันสวยเราเปลือยจริงนะที่ซ้อนอย่างนี้ขอตาหน่อยซะหน่อย so เดี๋ยวปอกเลยหน่อยซะหน่อยนี่จะข้างนอกผมว่าหลังตาดอกที่ก็จะมาซ้อนนี่ซะmột lần tập đâu gì nó so với gì bao taเลยnó tập bỏ khó nữa chứ là so với gì bao taเลยok thì nó có thể nó khó đâu nữa là nếu mà so với gì lọt taเลยok so that's a quick thing for you guys okay so lạc cái nó sẽ đợi nó sẽ bốn cái bộ sheet okay dryer sheet món tủ đề chỉ một số nữa cho giống hòa nữa lo nữa tàu chế chế nữa sao mà lọt ta lên nữa okay I try other product but chỉ với trong một cái dry sheet nữa dry sheet này trong sắp lọt lên okay